যেহেতু সাকাবা आंनाव कायसानो नंनाव सावानो लामो साना सिगां फारि जोंगावनो बलायानो आं दिनै बाइबेलाव तुजा बिया दं बेक ककाय हैका मेथिउ 21 18 इसमि 20 जरा परिला दं 19 20 ओबार फरा कटो खाय आयन जरा मेथिउ 21 21 नि 18 इसमि 18 19 कुरि तीनटा बाक्स बलायानो kotor kai. Ini asal di sini bisora. Bis. Kau orang tunggu jisu kisah bukan mas daimani. Teni pungo asli jisu tahun fitri kaito ok kisahka. Bola magana wa kisah bukan kamsa nubui aru tangka. Tahu ke mungsa nubia. Bola sini se. Haki bo ak kisah bukan no hai ini saka. Nengte butai thaigla. Logi no aku kang boroi tangka sagri ro aku no logi belai mana jakla kita tam ke ok kisang bukang asem dakti no boroi tangsla nei borok sengka elamba kata korban musinte kai ta khabar kajo amen buji kenap le jisu salsa khungla sri tangka kisang bukang hom koto manugoi bo arok kisang dogan butai tongan di tangka थामानि बबथाय मानिया आइनि बागै जिसु बनो सलाइका जिसु आबु फामनो सलाइका तांनि सलाइका बथाय नोंताङा आनरिया लगे ना आबु फाम कोमाय आसक्से जिसु साजा थांगा लामा थांपुरो आहाय हारि बिखायो ब खैसां बुफां फांसा नुखा बिनि आ खैसां बुफां bono butai kuluglia a khisang bukhang bono butai rilia a khisang bukhang bono samung rilia a khisang bukhang bono mungsa rilia ni bagai jisu a khisang bukhang no jol jaka a khisang bukhang no jol lagai jisu saka obishap khaika lawlo na a khisang bukhang ni clear Log mungni 96 ni bas 12 Log mungni 96 ni bas 12 bo sungno saw tam ni saiman sung sek khisang bukhang Semua sung sek khisang bukhang we are the tree of fig sung sek khisang bukhang nung sek khisang bukhang nung sek khisang bukhang Jisu tangai ok khisang bukhang no jole au bokai ma dengna semua free se free kasih kok selainnya nih kai tuh aplikasi kok selainnya aja master bos satro haya master perungi tuh mau satro ke angage mahai mama ya ho simhin tuh klasik jora berilang kuru oke free se jisu tangai ok kisang pun harus selainnya ok kisang pun bini ya Bini karena tangga अब साना से कॉक करे या फांग Genesis ni bahasa bahasa Sunda nak kaki sembano John ni chapter 1 verse 1 ni sini 2 3 4 arah ber pono kare mungsa pano samja kia Jaha mokol bai nugui tongmane abo joto se bos ramani te bini jaga sei Enggak bisa buang ke samne Jisu ne Owner sa malik sabo Jisu Protekti o sansara bo mani samane wo kaisa bini parpas tongo musung mani tongo O sansara je sukse mokol bai mani no ajo to abo rong joto Jisu ni bini power tongo khomota tongo abo bini under control tongo na babe Wa khisang bu khangno naimani Tangai gana tangai naika balai hom ekdom balai hom lena nakai belai ka hamat bolawo kia ba musa betai ni mari aku jago bono to fly pun di sini selamanya bono to betai thaya ko bunasar di aku musa selamanya kia ba musa pa tangai ruili kan dia bawa mus like ini dengan aku apti dong nai Krishna ne बात से निकाल दे
nung ang bo tini abo hai no ngai John chapter 15 verse 4 te phai bo akong no sao last verse b dogo John 15 verse 5 ni b John 15 verse 4 tamne ano karin no mung sapa no thaimia bo kodai thaimia bo ni sao ang bai thamcha ke tongke ani bising go tongkang ke nol kuthai kobang ma thaine hindi go sao o borok tangi theliya abo borok se khisang buphang abo nung se nung tangi thaimalia nung tangi bathai theliya jisuni bising ko nung tangi thaiya jisuni bising ko kroi ano karai no bathai thaimanya jisuni ni bising ko kroi amon bagai nung thaimanya Kristo ketang sini bising ko kroi amon bagai a ketang sakiri manya abo revelation tu imanya nga thaine ni kai abo thai ke ta hinok semwana abo ke don sampot mai kul hamari bebak no hin no abo ya kai dor sungno abo no ina musung jagya jisu sungno o mani rok no ina musung jagya sini dalan tin talang ngai tongtong gari kawi tongtong bari ngai tongtong busap rang mai be wana yang tongtong nok mo ja tong joton sakri ngai tongtong osungjar bor abo nai ate abo jisu na ya abo hamaria borokha abo na hamari hino abo hamaria no sidi जों मकल बाय नुगै जा नुक मारक माना मुसुक मारक आब्रो खामारिया खामारि खिनि दामो सिरि नर आमार हिंगा अबसे नर ताबक सिदि Colossians chapter 1 verse 18 जिसु ख्रिस्ट नि आफला आबसे सिरि खामारि हालेलुया जिसु ख्रिस्ट बसाक फां गोथां फला आ गोथां फलाना आनि बिसिंनो तनिनानै आबसे जखसे खामारि हालेलुया आ गोथां फला spiritually blessing आबसे सिरि जखसे नांगौ माने ओ माने जों फुंलाब करे जों गीता बाय मिया सारि गमा सरगा दिनि फुंबो मा सालायगा तांनो हामिया हामो नाथंगो हामो नुगयाबो नुगो बर' केमन आपनि हामलिना हामनाय ना हामजाबो कारण थाङै अ बर' फैगान खुलुम हामनाय खागला सामा हामनाय अब सामा हामनाय याखं सामा हामनाय आं हिलिं खायना आं हामिया हामनाय इजाखानो कयतो ग्रि रखसे आमानि लगे माय हामै थानाय नेक्स्ट टाइम नों ख्रिक सांगै याखं हवायते सांगुनाय हामनाय काहाम को कारण थाङै जिसुंगा कथा कोनोना हामलिनाय क्या नों जतन से नांगौ माने हे तांबा बिनि आ फला कथा नि बिसिगो फायदो होनो हाबसे कायद्राबो से नायो जों दासि खामाने हामजाक माने को और गोबां मान सालायगा सिनि और मदन प्रेसिडेंट बसाका हाम कायदोना हामजाक मानका जों बिनि को नामासे जागो 1:22 आबास जों कायदोना हामजाक मानका बिनि को नामासे मका सागा नर हाम कायदोना हामजाका कायदोना हामजाका बिनि को खनादि ngan nung juni bini ko khnai kan nung kai na hamza ma klaya okay da hai sawo tamne nor ana hamza ka ani ko ma kranai ana hamza kai boro ani bisingo to abo bini bisingo to o je hamza ma bible je samani yarung abo Kristo se hallelujah ya pan abo Kristo se in the beginning Genesis chapter 1 ni kono saw in the beginning ya found him himane a source above Christ hallelujah amen Christos hai a Christos in bisingo to na nai Revelation ni chapter 21 verse 22 arabo aya thang bai no payo hallelujah mane jisu no sunu khayo jisu bai no payo abo ta sinu ko sinu first to last hamzakma norgano hamzaka kaise te kemse ko hok nalai di bible ko share nota bine joto gospel no suyak nota bine nor kising nor hamzak lai nge sinta mungka relatives by relatives hamzak lai kha mota kaisa by mota kaisa hamzak lai kha baptist by baptist catholic by catholic parents by parents
Hamzak lagi abas. Tabuk kenari. Hamzak mata amin. Hamzak mani engkau bangla kok baik. Jodoh sepulpi. Hamzak mani engkau bangla kok bagai Milon. Milon. Kaisa lagi, kaisa malah lagi. English kok bagai together. Together. Apa kita mau? Mana? Kaisa. Hamzak mani apa ke Milon? Apa kamu? Milon asal Hamzak mata mungkin apa kah? Kristus. Hamzak mah sakpang Kristus sakpang se. Hamzak mani apa meaning kah? Milon. Hari kamu macam Hamzak mata mungkin awang kah mili lagi bahasa. Kalau saya mili lagi mana? Milon maksudnya Hamzak mani. Sabo ang bay ani bihik dana ang bay data ramonda abo kuite kesha ini boy Snam nai bay Milon Snam nai bay Snam jak nai yang Snam jak nai yang Snam nai malai lemba ni apno sin hamjak nai sun osen jane borok tongui tong mane aba hamjak maya norok nugo ani laibo kubang ma borok nuk laika Ani live kebang mah borok nuk laika. Ang practically bung kurang saya. Hamzak layo. Ang Simon dong obo obong mah hamzak baik karena kalau tadi hamzak mau. Milon. Yes. Pertama-tama hai tong try kelai. Bahaya boy milon mah. Bahaya boy milon mah. Oke. Boba ke bahaya ke bo hamzak nai bai yang je hamzak jang nai bahaya ke sing milon mah. Kalau